Zdravím vás, jmenuji se Zbigněk Klinger. Les estoy saludando, mi nombre es Zbigněk Klinger. Alam ko lamay kaysa awitin na hinabas Zbigněk Klinger. Jsem misionář České republiky. Yo soy el misionero de la República Checa. Awitin ba misionero Republika Czeka wina. Tady, co bych chtěl s vámi sdílet, Lo que quiero compartir con ustedes, Mananiwal sermo na naidaw kisa. jsem nevěděl ani, že budu o tady tomu vůbec mluvit. yo no lo sabía que lo voy a hablar. Witinaitan Gabriela sa diay sayaba ko na dia spiritius mun biyabaha kabya. Duch svatý mě řekl, že mám o tom mluvit. Pero Espíritu Santo me dijo que voy a compartir exacto este mensaje. Para spirito le kiremita witin reisi sa naha bilayam nismal kay na jara rate yam ni kabya. Pojďte se mnou do Lukáše, En el Evangelio según Lucas, z Lukáše 9. kapitola. Baraluk wa kataya winay si kay kaysa capítulo 9, sapti kanain en los versículos Baraborska 28 28 hasta 36 bakat. Tady ta historie je o tom, jak Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a šel se na horu modlit. Allí cuenta una historia Baras malkan ka kumbalay sa bahaba wisawan may sa paksa. sobre cómo Jesús Bara baba Jesus Christ ba? con los 3 discípulos Disciple yung para subió a la montaña unta place karuli Para wasataba ay pura sunaya bahatan kawanay sa isa. A když se Ježíš modlil, y cuando Jesús estaba en la montaña y estaba orando, Bara Jesus buntarama kahit pura suni kata tempiwara se změnila jeho tvář. su rostro cambió. ay mawan basato wala takankan. Úplně novýho vzhledu. Era de nuevo aparecer. Baba kli wilwi kli sat walak sat nat kakumta kata. A jeho roucho bylo bělostně zářilo. Y su manto Ay kwal ka dimrabasin sat wala kumtakan kata. se ha cambiado y brilló. Ing nitara kum kay kan Brilló kwal ka ba. con color blanco, blanco brillante. Maradara pih ni pain kira making ni ka kumyaban kan kwal ka witin dimi kwal ka basin. A když se Ježíš modlil, Y cuando Jesús oró, Bara Jesus ay pura suni kantem. tak koho on vzal s sebou na ty modlitby, tak oni usnuli. mientras tanto que Jesús oró, Bara bahara Jesus ay pura suni kan piwara. ellos se pusieron a dormir. Witin ani bayapan wi sama kayong pa ba. A Ježíš, jak se modlil, tak se mu tam zjevili, tak rozmlouval s Mojžíšem a s Eliášem. Y cuando Jesús oró, Bara Jesus ay pura suni kantem. se le apareció Tiwata ba. profeta Moisés Prophet Moises basin y bahala profeta marakan. Elías. Bara prophet Elias basin witin na iko takan kanay mawanra. Y ellos Bara bahapi wara witin na ni ba? han hablado con Jesús. Jesus wal sinaisikan. To je něco úžasného. Es algo tremendo. Bahaba satay kakum kata. Dovedete si to představit? ¿Pueden imaginarlo? Sat kum sa laki kaya siya. Petr, Jakub a Jan, Pedro, Santiago y Juan, Bara bahati sa epilium pa ba? ty tam spí. ellos están durmiendo. Witin ang lagayapi kata. A Ježíš se modlí a najednou tam přijde Eliáš a Mojžíš. Y Jesús está orando Bara Jesus ay pura sunikan y piwara. ahí aparece Elías y Moisés. Bara bahara Elias, bara Moises walba ma para magatakan kan. A oni s ním mluví. Y ellos están hablando con él. Bara Jesus ay kukwitin baisikan. A oni s ním mluví o věcech božích. Y ellos están hablando las cosas de Dios. Bara witin na ni dawan tan ka baisikay kibanghoy kata. Yung pa ba? Že dokončí slavně a vítězně svůj běh. Ellos están diciendo a Jesús Bara witin na ni ba Jesus ranako baisikata ba? que él va a cumplir su misión Ay bila ba? Ayadar ka ba kumpnata alkay sa glorioso y sapadukyara? victorioso. Lilia pranan pura luan katara la ka ba? Mojžíš a Eliáš Moisés y Elías Bara Moses Elias walba? jsou ze starého zákona. eran profetas del Viejo Testamento. Baha ba prophet walsud ba prophet katala ul banal mo kara prophet kananikan? A už hodně a hodně let tady na zemi nebyli. Y ya hace muchos años An man yailalkan murieron, bahana ni ba salieron pruan de esta kan? tierra
Baha tas ba na pero takuan kan. muchos, cientos y cientos años. Bara noa pe mani ilal kanu sa Y ahora patpruan se ba. aparecen a Jesús. Bara na nara Jesus ma para takan katabahan na ni walba. V tom se probrali Jakub, Jan a Petr Y de repente Bara baha minit kara se banuina. despertaron Baha na ni disipilwanan ni apikan ba kopya Santiago, Pedro krawan. y Juan. Baha ba James, Pedro y Juan. James, Pita, Jan ba kopya krawan kata. najednou Petr Y el Pedro Bara Pita ba řekl, dijo, nakuwin. je dobré, že jsme tu zde. qué bueno que estamos aquí. Yawan jara kasak yamni na yawan nara na dukyarawin. Udělejme 3 stany. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Yawan nara tempel wat la yumpa makaya sawin. Jeden tobě, Uno para ti, Jesús. Kumba Jesus dukya kaisa. jeden pro Mojžíše Uno para Moisés. Wala ba Moses dukya kaya. a jeden pro Y Eliáše. uno para Elías. Bara wala ba Elias tempel kakas. Nat ka yumpa dukya raisisa. Mojžíš i Eliáš už se zdalovali, už byli pryč. En este momento, Bara baha awar kara. el Moisés y Elías Bara Moses Elias walba. ya estaban en momento de desaparecerse. Bara baha awar ka ba Moses bara Elias walba mawan wina tiwan kata. A když mluvil Petr Y cuando Pedro habló Bara Pita ba isata. o těch stanech, že tam postaví ty 3 stany, sobre los tabernáculos, que van a construir 3 tabernáculos, Bara baha tempel wat la yumpa makaisawi kataba. se ocitli v oblaku a zastínila jich bázeň. de repente vino una Zmocnila se nube jich bázeň. Bara baha awar kara minit kara pihni kumdingkan y con kata. esta nube Bara baha ingni kapin kablikan bawal. un temor, Bara jara kumah kaluki era como un bahmota. temor respetuoso, Bara baha maka brin kabasat kum cayó a kataba. los discípulos. Bara disciple na nibasin makatas bara man kahuan kataba. A z oblaku se ozval hlas. Y de esta nube Bara baha ingni kaba. habló, Bila bay kara kumbal A takata. Bila bay kara kumbal wisata. Toto je můj vyvolený syn. Toho poslouchejte. este es mi hijo escogido, Nahana si kayang luhpi wahabi sakri bawisata. sean obedientes a él. Yar kawitin rakasak luk biawin. Oni nic jiného neviděli, jenom uslyšeli ten hlas. Los discípulos Berarti saya pilna ne ba? no han visto nada, Ay tinanay nagrakay kras solo han kata. escuchado esta voz. Bara bila bay krababa manuwalan kan. Ježíš je spasitel. Jesús es el Salvador. Bara Jesus Christ basi kaswaki sa sakra. Ježíš je Kristus. Jesús es el Cristo. Witin ka basi ka Jesus Christ kan. Kristus je Mesiáš. Cristo es el Mesías. Bara Jesus Christ basi ka Misaya kan. Žádný jiný spasitel není. No hay otro Salvador. Swaki sa sakrawala apo kan. Poslouchej velmi dobře. Escúcheme bien ahorita. Painay wals nanara. Bůh Otec, stvořitel světa, není spasitel. Dios, Dawan ba? Padre, Ay si ka ba? el creador del mundo, Baratas ba swaki sa sakra ka ba? Él no es Salvador. Witin ba swaki sa sakra apya kataba? Spiritu Santo Espíritu Santo Bara spirito likira ba? není spasitel. no es el Salvador. Baha ba swaki sa sakrapya? A žádný jiný, Y no hay otro, Bara wala apo kan. žádný jiný člověk, žádný jiný Bůh nemůže tě zachránit, spasit. y no hay otro hombre, Bara wait na wala kumi sinapo kan. ni otro Dios. Bara dawan saat ka wala kumi Te sinapo puede kan. salvar. Manram ya karaswak bimaysa kaya. No, Apya. Jenom Ježíš Kristus, solo Jesucristo, Jesus Christ babaman. Boží syn, Hijo de Dios, Dawan luhpya bamna. Kristus, Cristo, Jesus Christ ba? Mesiáš, Mesías, Misaya ba? ne žádná modla, ningún ídolo, Idol kumi sin apya. ze stříbra, ze zlata, ni de ze plata, dřeva, ni de oro, ni de madera. Baba gol sinapya lala sinapya duspiska sin apya. Lidi přicházejí, po řece tam plují různě po komunitách a najdou nějaký kus dřeva a uctívají to, že tohle je Bůh.
La gente Bara uplanan ba? viajan por el río, Bara awalak biyahar visitan taksa. varias Bara place comunidades, ailal rawapita encuentran un uksa. trozo de palo, Bara witin prawe sa tuspis lo kanan empiezan ailal. a adorar Bara bahara net pura suni bangsan bahara y bawi dicen, bangsa. esto es mi Dios. Annahana si kayang dawan kay si bangsa. Druhý zase má panenku oblečenou v šatech a říká, tady to je Bůh. Y hay otro Bara wala ba? porque tiene una muñeca Bara lil kasatu ala dalbe bago con komra. bonito vestido. Bara kwal kalupya pending Y dice, kimone anako wisa. Esto es mi diosa. Naha si kayang kingki mayrin ba? To je ta, která se za mě přimlouvá. Es la que intercede por mí. Baha ba si kayang dukira kasak lukina. Marie, La María. Mary ba wisa? jestli ta panenka je světlá nebo tmavá, to je úplně jedno. Y da igual Bara baha ba preska ba kuya bisa? si la muñeca Bahal dal ka bibi ba? está chele o morena. Bara ba taya pihnian taya siksa sindaw kisa? Teďka poslouchejte. Escúcheme ahora. Nanara painonuals. To se Bohu nelíbí, Dios esto no le gusta. Dawan ba bahawan tapyasa? protože tady ty modly Porque estas ídolos Ban baha ba si ka idol sa? z papíru, ze dřeva, ze stříbra, ze zlata, de papel, de madera, Bara baba wohtaya bara De duspis plata, ka de bara oro. bara lala bat wal apyakan na silver bara gold sinapya. ubírají tvořiteli veškerou slávu. toman Bara witina ni bribangsa. la gloria Baha ba mayunan ka? de Dios Creador. Dawan wan papaskrabako. Jenom Ježíš Kristus je spasitel. Solo Jesucristo es el Salvador. Jesus Christ ba man si kasoki wan sa sakrana. Ježíš je ten pomazaný. Jesús es el ungido. With Jesus Christ si ka right spirit yusuan mo ni ba? S tím pomazáním a láme každého. Y esta unción Naha unsyong ka na si ka? quebra Krikisa? todo el yugo. Saur ka na ni ulba? Každá modla Cada ídolo Idol na ni sutba? padne se cae Kahisa? a rozbije se na prach. y se rompe, Bara kalkisa? ser un polvo. Bara yuwi kara pis ka man sindaw kisa? Prosím tě, Por favor, Du palehwa. jestli jsi někdy něco takového udělal, si tú una vez en tu vida Mandamya kara piu kumakra. hiciste algo así, Bago kara kumdaw kram sakaka. že jsi uctíval modly zKy- papíru, z dřeva, ze stříbra, ze zlata, que honraste, te adoraste Bahara mayon ramsa o kulkram sakaka. estos ídolos Baha idol ka na de nira. papel, de oro, de madera, de Ba- madera, muñeka, o una muñeca. Ba oh kataya ni paskan badal ka bibi ka bara opya ka silver kara apya gold kara apya dusa pis ka bara apya cement ni paskan na nira man sintem kam dingkram sakaka. čiň pokání. Arrepiéntese. Kupyam lax. Ježíš ti odpustí. Jesús te perdona. Jesus Christ bapadin maymun biya. Bůh, Otec, Stvořitel ti odpustí. Dios, Dawan ba? Padre, Aisa ba? Creador, O so kisa sakra ba? te perdona. Padin maymun biya. Duch Svatý ti odpustí. Espíritu Santo te perdona. Pirituli kira padin maymun biya. Evangelium Jana, En el Evangelio según Juan, Bara jan smalkan karawisa. 20. kapitole, capítulo 20, Bara sapte ka 20. 31. verš, versículo 31, Bara bors ka 31 barawisa. je napsáno. está escrito: Nakulbansa. Tato slova jsou zapsána Estas palabras Nahabila na sika. están escritas Ulbansa. abyste věřili, para que ustedes creen Bara manane kasaklukma. že Ježíš je Kristus, que Jesús es el Cristo, el Mesías, Jesus, dawan ba sika Jesus Christ Messiah ba? Syn Boží, Hijo de Dios, Dawan Jesus Christ luhpiasa. a abyste věříce y para que ustedes creyendo en esto An bara manane bara ba koret kasakaluki wama. měli život tendráis vida Bara raya kambrima. v jeho jménu. en su nombre. Bara man witinay ni na karne kawal. Haleluja!
Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen.